Tala falava I le nei fo I vaenga o telefou mai le si fonga o le lau mua, o le tala mua. Ua whaaria mai le pule nuu o Wellington ia Andrew Little, e whaitau 4 miliona tā la le taua whaai o mea sa whaalega ina I le tono le lau mua mauna nuu tua oi, I le taimi o le whaama winga lolo wao le tau talua nei. O whaatau sanga I nai le li pule nuu ia tangata e mawhai o na wha mea lofa I nātu, ia ni vanga tupe a to fo I manisi mea ia fiai ni mea fale, e fiso soani ai I le totele o tangata sa whaalega ina ala tau mea to tino ona o tūlanga whaale tono le tau I lo longa ma ta whenga ma mawha sa fiai I la tau. E se lau afe ta la ia le vanga tupe leo o whaatulanga ina mai le whaaputu ngā tupe fiso soani le pule nuu le Merrill Relief Fund e fiso soani ai I tangata ma ainga sa I longa o na mawhatia ona o tūlanga o le tau I le vai aso taluai. Sa whailo mai foi e se sui al whalapo tonga fiso soani I le Wellington City Mission o Murray Edridge e umi ase taimi whaato ato e foi I le tūlanga masani ia le soifuanga o le totele o tangata ia sa I longa o nā whaina ia tūlanga whaale tono le tau na taia malavea I le lau mua. Nei ta ua foi o loo mana o mia wawe le taimi nei ia se fiso soani mo tangata nā whaina mai ia whaatalo sangai nā I le fiso soni atu le tunu ulau tele ina ia mawhai o na lātou whaatino ia ngā luenga fiso soani mo e o loo mahwatia. E lata I le fase furu la whainga o ainga o loo fiso soani ia I le Wellington City Mission I le taimi nei. Ai iai le manatu o le a whaau popo o lea whainumela I nā iaso o lumana I nei. Sa whailo mai e le li pule nuu ia Andrew Little o tau whamautu pēr le tūlanga ao o whita mā whaina o whea ngai ma se vahenga o tangata I le tonu o Wellington. Ai iai le manatu e le vao le fia se lau ma le fia se 4 miliona tā la ia le tau a whai o mea uma sa whaalenga ina I whaale tonu ia o le tau. O le so, ua amatai se asia singa tau loa I le United States o Amerika, alana mai estete le tupu o Peretania tele, ia sa lesa le tolu, ma e ui ina o loo iai, I Amerika ma Iran I se tau I le teimi nei, a to ai fo imaleus fo inga lea sa whaia whaasanga, I se whaatasinga sa awai le pelestene Amerika ia Donald Trump ia ai wale mwhai o na tolo pōpe tau fiai ia lea wha moe mo le asi singa tau loa le tupu o sa lesa le tolu I le United States o Amerika. Wha aso le umio le asi singa le nei le a fiai ia le masiofo ia Camilla o le wha moe ina ia sanga wha mautu inai malo ia pea le vā whea loa ai o malo e lua I le tausanga le nei ua wha manatu ai le lua se lau 5 se fulu o tausanga talo na maua ma wha vai le malo tuto tasi o le United States o Amerika. O lo wha moe wha ia se saunoanga le tupu ia sa lesa le tolu I le tonu o se tau o fianga o le fono whai tula fono po o le Congress a le malo o Amerika. O le saunoanga mua whapea sa whaia lea e Elisabeta a o soifua o hia. O le aso lulu taimi Amerika o le a malanga atuai I le ai o New York ia le tupu ia sa lesa le tolu mo le masiofo mai o le ao la uaasi ai ia le maa whaamanatu o le whaavelave fo le neina tupu le aso se fultasi o se tema. E so lea ma se whailo inga ma le pelestene ia Donald Trump ma lona whaitua ai tawalunga I se tanga tele whaale malo mo le whainga malanga. Ai o le stofi taimi Amerika o le atu ua ai le whainga malanga le tupu ia sa lesa le tolu ma le masiofo ia Amerika ai hanga I atu I Bermuda I le atu Caribbeane. E le teimi nei, ua whaalia ia hatunga lunga o le li polofesa o mata aupu tau le tula fono I le Universite o Waikato I le whaatetele pea o sa whainga whaaterorisi mai le tuanga vale ua tula I mai I le tonu o le United States o Amerika. O
O ia atu ngalunga e mafua i le whaalawelawe i le pōle stona i te luai Washingtone, lea sa osa fo ia i stangata wha upenga ina, ia le taumawhatanga le asosial au Tala e ngālu lue i le tonu o le whale pai. Sa wha amatalaina le li profesa le nei o Alexander Gillespie, e ulu iai le vaenga o onga o le tulafono o le University o Waikato, o le tu ainga o se whainga e pei o na mori mawina i Washington i le pole stona ai, o se osa whainga wha terrorisi mai le tūtau ngā vale o mea tau whai o mahlo. Wha amtalaina le ngana Peretania o se left-wing terror attack. Na ia ta wai sa ta tele ia i tu ainga o whainga i le vai tau o le afe iwa se lau onu se fulu, wha solo mai ai le afe iwa se lau fitu se fulu, mai sa iai le manatu o le to tele, ua le o to e iai ia i tu ainga o whainga i le taimi nei. Pei ta aina ta ua e Gillespie, o le ua mai ta wina le to e tula i mai o ia tu langa i le taimi nei, e tali e tuai le tu ranga vale i pūlenga ma whai unga whai e tai wha o whai o malo o le tu tau matau. O isi tu a inga o sa whainga wha terrorisi wha penei, e awhi ai whainga tau wha matau i e whai ngoina o le right-wing terror attacks, ma ngai o inga e tau la mua ai i e tāpua inga wha le lotu i e taua o religious-based terror attacks. E pei ana sila fia, o le li Palestine o loo iei nei o Amerika ia Donald Trump, ua whaalua o na sao mai i ni taumu whainga e tangata valeina o ia le tausanga i lua afe lua se funuma le whaa, ai lea o fiai, le ano anoa i o taimi, sa whaiai i ni whainga tau whaamatau e whaasanga ia te ia. Ta ua lai le li profesa ia Alexander Gillespie, ua mai ta wina le whaatupula ia o ngai o inga nei, e tali atuai i ni whaai unga mani ngai o inga tai o le tu tau matau o mata upu tau i upu whai o malo i te tono le United States o Amerika. Sa whaalia fo i e tāua tele i tai o i tu e lua o mea tau upu whai a Amerika o na matua mamafa ni ala tu saunoanga e tāo fia ma aua aine i to e sanga alia ni mai pēa ia i tu a ingo whainga o le whetau wai o i tu e lua ona o e senga o manatu ma talitanunga wha upu whai o malo. O leo o whai lo mai e leo, o le tabu lea ua masalomia i le wha le velave nei Washington e ngoa e a Cole Thomas Allen, tolus fultasi tau sanga o le soifua, e mai le se tete o California. O le nei li e nganue whawhai a onga part-time, mai o le so, le o le atula iai o iei luma o le whaamsinonga, mo le taimi mua. O lo maua fo i wha maunga le komisi o whai ngā pālota a Amerika. Sa whai e le nei li ia se fōa ai e luas furu rima tā la ia o ke topa o le lua hafe luas furu wha i le taimi o le sua ngā tupe a le komiti na sa i lia se leni mo le whaato sina o le pālota o le sui o le Parti Democracy mo le pālota o le tofi Palestine o le tamaitai lea o Kamala Harris. O le pōna pō le na saini ai le ai o ni tele i le whenga inga sa o loto tau whatau inga i le mao le malo ni sila ma le malo o initia. O le minsta o whatau inga i a Todd McClay le sa i a saini a le amalienga i le va ma le malo o initia. Whailo mai a Todd McClay o le whenga inga le nei o le a tele ni whaamanuianga i maua i e New Zealand e le ngata ina o le a tele ai ngā luenga ai whaitau fia pirio na tā la o le a mauai i o loa le tunu o le a whaatawinatu i maketi o initia. O le au irilinga wa ia inga matulanga uma e tusa o lea whenga inga o le a mawhaio na sila i ai matala no ina du tono o le parlemene i Wellington ma whaia i ai i alana whaai unga i le talia ma le talia. Pei ona sila fia o loo te ele pātia le New Zealand First i le whenga inga le nei. Ai o le ua umona whailo mai le pātia le Labour lo lātou langalango ina o le nei whenga inga pe a o ina talanoa ina i tonu o le parlemene. Ua se furu ono tau sanga o whaia i a talanoanga ma tau o whainga le malo ni sila whaape ai ma le malo initia ina ia maua ma whaamautu se whenga inga whaape nei.
O le lipoti au pitola tamai nei e le malo New Zealand, ua tangi ai le pa upea I lalo la fa inga o le sua uma le pensini, vei ta isa fa alia mai o ia swinga o tala whea ngai le leima le fuafuanga na iai, mai le aise mea ono fa apopole ina ai le tuno. O fwaino mela sa fa ai lo mai le songo fua, e le tau ona sa o le lei mai le nā teimi, e o atu I le vailuanga o le sululu a tae ao. Na whaalia ai I ia whaamaumaunga o le pensini e limas futasi tesi ma le valuaso e le tau na whaonga ai. Ai o le suau po le diesel e fast futasi tesi toluaso o na umalea. Ma le suau uvalele fast fululima tesi ma le fituaso le umi o le supply o lo o iai le teimine I le tonu o le tunu. O lo o fia ia foi no mela le suau ma le bensini ia o lo o mai ni va suau se ono o le a tonu mai tonu ni sila ia so e lua o lumana inei Malaysi a fa inga e fa o va suau e to tolu nei vai aso ona tonu mai lea o le o fa ilo mai le minsta mo tu la fono fa tino le malo le Minister of Regulation o David Sāmoa e fa pea for ima le minsta o wala fela o inga ya Chris Bishop ia se fuafuanga e fa pe o no fo sauni le fainga malo e ave ese matau fia ia le fa maluina leo tu la fono fa apitoa mo ta vale mamafa ina ia ave so swani lea e fa sao ina ile fa nga ina o le swau e fa ni swinga o tau fa tu langa ile termina ile malo e whaatino pe a o ina se atu New Zealand I le vaenga e lua po o le phase 2 o le pol kalame whaatatia mo le whaonga ina o pensini masuau mai o ia vaenga e le tau na uma o na whaawasenga I le whaaiunga o le masina nei. Na tau fo I a whai o le a le mana o mia le se atu o le tunu I isi vaenga o le pol kalame whaatatia le nei o lana winga e ma whai o na whaia ni suinga tu mau e tau whaai titi ai, le a whaina o le tamau a inga I le mawanunga o le tau o le pensini ma le suau. Sa whaina mai fwoi le li minstaya David Sāmoa, o tāpetanga ia o lo whaia nei, e sa hauni uni ai pe a whai o no se atu I a New Zealand I le vaenga lua po le phase 2 o le porka lame whaatatia. Ai e le whapea o le ua sa hauni le malo e whaia loa le turanga, o le se atu I le phase 2 o le National Fuel Plan. O tau whaamautu I a fuafuanga ma le tali atu o le matanga alwenga le soi fua maloloina I le taunga tau le sua uma le pensini e pei ona iai mai o se vaenga o ia fuafuanga e ono si iti ai la o whainga o mata upu e whaafoe I lunga o fesa o ta inga te le vavave e pei o telefoni ma e-maili. Whailo mai le mtanga aluenga, o lo ngā lulue whaatasi I la tau ma le pūlenga o whale mai, le Health New Zealand, ai whapea ai le Farmac, maisi au nanga ale soi fua maloloina mo lea wha moe moe. Whaalia mai e se sui le mtanga aluenga le soi fua maloloina, o lo avel wha mua ina ia maua pēr e tangata uma I au nanga tau le soi fua maloloina, ai whapea ai fo I fuala au ma waila au e mana umia mōtonga fitinga. O le vaenga e lua o lo sila iai, o le mana umia leo le whaititia o le whaonga ina o malo si anga e pei o le sua uma le pensini I se whainga e le awha ina ai le tausinga ma le waainga o ngase. O ia tūlanga e ono mo mi ai au nanga le soi fua maloloina e whaia I fesota inga ia mea o appointments mo mai po ngase I lunga o fesota inga televavave e iai ia le telefoni ato fo I mataranoanga I video calls pe a Tala whengai. O le vaenga e tolu ma le whao ia fuafuanga ale mtanga ruenga le soi fua maloloina e ono whaasoa soa ai ma pūlea le lei le whao ngā ina leo le sua uma le pensini mai o le awididinga o ia vaenga o lo tala noa ina pea I le taimi nei. Whailo mai fo I se sui le mtanga luenga o lo I ele wha moe o le tele lava o nanga le soi fua maloloina o le ata tau na ave I ai le wha mua le wha ngā ina leo le sua uma isi malo si anga ona o le mta whai o le tausia o le soi fua maloloina le lei o te ngata uma o le tunu o.
Te ena malosi le vaenga fa au whai o le Greens, ia se fuafuanga le whainga malos o whaatasi, whaatanga le sa ilio minerale, i se onga ele whaasao, ona o tūlanga tā ua, i le tala anga o New Zealand. O le onga ele o loa awhia, o se vaenga i le tonu, o le lau ele whaingoina o le te wahi paunamu, o se tasi lea o ele tolu i le tonu o New Zealand nei, wa ave ia i le puipuinga al whalapo tonga moa o onga matu maanga nuu malo o whaatasi le UNESCO mai ua ta wai o se World Heritage Site. Ai e pei ono ta ua o lea ua talia le malo New Zealand le tu inatu leo se pe mita whaatanga ai o na whaia i le tonu o lea lau ele ni suenga mo ni minerale. O le pemita ua whaia nei, e ma whaia ai la tau e umia lea pemita, o na whaia ni sa ililinga o le lau ele, e tu sale te le ma le se lau lima se furufitu kilomita whaata wha, mai o so o se minerale o loo whaatanga o na sa ili ai, se i vangana ai le minerale ho nei e ta ua o le uranium. Whailo mai e le lifai pule o le lisi e le Greens ia Steve Abel, o ele nei e ta ua o Heritage Sites, e whaasao na whai aini sa ililinga mani suenga o ni minerale, mai le tau o na suia ia lea tu la whono. Ai beitai o lea ua te tala e le whai ngā malo o lo tu nei le foe ia lea sa. Sa ta ua foe le lifai pule le nei, o le tau sanga i luafe se furulua, lea sa ta o fia ai le pāle mia sa iai o New Zealand i le nātaimi, ia to o le Savili John Key, le whaia leo se pemita mo le sa ilinga o ni minerale, i le onga ele le nei o le te wahi ponamu i le motu i saute. Peitai, o se whaalinga mai le minsta o ala manuia o lo o ye nei o Shane Jones, na ia ta'wai, wa ese ia le tūlanga wa iai le nei vai taimi o le soifuanga, ma le tausanga e lua afe se furu ma le lua, le asa wha iai le nafa ai unga le whainga malo sa tui le foe i le taita inga o New Zealand. Ta ue Jones ua mo'omia le sa ili le leo ala manuia uma e le ngata e so swani ai il te mao ainga ai o isi fo i mana onga masani o New Zealand ma ona ta ngata. E iai le talitununga o le leo o le tino maliwo se li i lea na maua i le sa o le tangata lea sa leilo mai i se matawhanga i matu o Aukilani i le amatanga o le masina le nei o Aperila. Whailo mai leo e whapea o leo audi o le sa pe tusa o le toe kuata i le tolu na mauai le tino maliwo se li i lata i le wafu i le taulanga i Kaipara i le Shelley Beach Road. O whanga solo nei i a ngā luenga masani i le tau whaamautu wina o le ingo le nei tangata na maua ai na whaalia leo o lo iei le lātou te tununga o le tangata le nei o ia lea sa leilo mai le vaenga o le tunuu i le aso se fulumaleiva o Aperila. Ua lipo te mai e le pulenga o le sua vai o Wellingtone le toe masua foi i le sami o se vaenga o le sua vai palapala e le i wha mamaina. Na tupu le wha le tonu i le fiafi o le sa i le ngata i whale o le pitonu o Lyle Bay. Sa ngā lulu eila o whai ngā luenga i le tonga fitia o le wha awi dauli na mafua ina ua poloka i le paipai se lau 5 milumita le ai awala tuai le sua vai i le tonu o le pāmu i le nofuanga e wha mamaina i le sua vai i le Moore Point. Na wha ilo mai foi e le Wellington Water e le o se wha awi tauli tele i le wha le tonu sa iai mai na manuia tau mwhainga ma vave o na toi wha le iai i le pōlava o le so sa i le wha awi tauli a o lumana iai le aso malo lo le Anzac Day i le aso ngofua nafi. E ta alonga, e kirikiti wha le vau malo na whaia ina le Black Caps a New Zealand i le ta alonga mua le series e tolu ta alonga ta iluas furu ova i le vaa ma le aua Bangladesh le olo o iai mo sa lātou ta amilu sanga i le taimi nei. O ai o lea ta alonga na pō na da tā mua New Zealand maua o lātou ai se lau walu se furulua mai pe e ono sa tuli e Bangladesh mai na maua i ai
ai toi lua ova na to toe o lona lua lao ta alonga o le series le nei e tolu ta alonga i le vao au lua o le awhaia i le aso lulu le vai so nei. I whaipelenga wha ale vao ma lo i le pānga mamafa o lipotia mai le sa inia leo se whengainga e whai ai se fusuanga i le vā leo o li i sa umia mua ia le fusi o le siampini o le pānga mamafa le lalangi o Anthony Joshua whapea ma le li o Tyson Fury. O le teitei whono o le kompani alapi ingo o le Saudi Arabia General Entertainment Authority o Turkey ala Sheikh sa ia whaailoina mai le sainia o lea whengainga ma ia ta'wai o le a whaasaralawina le neifus anga i le taimi e whaiai i tu SS o le lalangi. Taimi nei e wholinga mai o le masina o Novema o le a whaataunu inai ia lea fo i fus anga i le panga mafa. Whaiunga lea o talafau.